Trajalo je skoraj 5 let, vendar je ena izmed v Evropi najbolj spornih direktiv, evidenca podatkov o potnikih v letalskem prometu, končno blizu konca svojega dolgega popotovanja skozi Evropski parlament. We've created a directive which I know is going to save lives, protect rights, catch criminals and make Europe a safer place for our citizens. Evidenca podatkov o potnikih pomeni zbiranje osnovnih osebnih podatkov, kot so ime, spol in starost, torej podatkov, ki se lahko uporabljajo v boju proti terorizmu in kaznivim dejanjem, recimo pri trgovini z ljudmi. Podatki se lahko hranijo 5 let, vendar se po 6 mesecih spremenijo v anonimne. Zagovorniki pravijo, da je zasebnost varna. Le PNR n'est pas un instrument de surveillance de masse indiscriminée. Le PNR est un instrument sélectif, proportionné et encadré par des procédures extrêmement vigilantes. Vendar se s tem vsi ne strinjajo. Anlasslose Massenüberwachung ohne Differenzierung nach geografischem Gebiet oder Zeitraum ist mit der Europäischen Grundrechtecharta unvereinbar. We have to confess that external pressure has been huge. The debate has often been completely fact-free. The lobby has been aggressive and sometimes immoral, and there have been many ad hominem attacks. But it remains to be seen whether we get the security that everybody is talking about or whether this is just fake security. Poslanec, ki je vodil postopek sprejemanja direktive, pravi, da se je vrednost evidenc že pokazala. In the last 5 years, things have gone on to a totally different level. There have been a number of people who have been detained from their intentions to commit terrorist acts. Zaradi nedavnih terorističnih napadov si mnogo poslancev želi takojšnje izvajanje določil evidence podatkov o potnikih.